Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Hindi man, kahit nga ay kagaro kang lipaw na sa kagaro na dyan, kailang bagong para kasi. But, habang igantang para kasi, nakapad yung kasurkar ang gantong simuan kipulit kasi. Kung balang manta kipulit kasi, kisusang kiofres. Haginasnek na pera pangyay na kipulit nakar. Namar balay bansuk ka transaction. Mula so, baro kinungkiran gila kerenut. Ya kiuman yang kata jorong. Tandai, kung uway nagirang ba, ubadan kajingkit kli na umanta kalaway kari magajay pangraw. Nga supply yang kini kikonsam na kijong ni nagisang dofer kibalay mum ngayon lang banyak tuli kaway ringkat bakasang sama mulai pulun banyalang kaway kadang history kabaraja hapo kari kasi jangkla kijong ni bakisang halang dofer kindan hakaway ke platform kibadat sama maupun sanghalang besar hidan kita yang teli kawai namta kari magajay pemriyo kalaban ka jingkid ho kabaang nisusi tang ya kajingkiran urang basnang putmuri ba ukunno bagi buon girang basnang gide gidalal ngaku abang persay hangye mentah bah hakato kasi mustap ngayoi haka YouTube channel bah kadon kajingkiran naway nakiro rangba nganong batay bro kay pi ong ba ngalay kendo personally yaw para jong ba series ba gre ulang humble ulang gentleman but ulang so reasonable kata kurang kebelum so convincing laong ba lada upara jong ba series ubalang saset uruman nakakalay tarik uang yun kwa abang sospan ya kita gipulit henday ni kwa ya kajinusok lakaran daway nagiriw rangba kata kambay kajingalam bakla Nafian brand sa kekti sa kasur yung kinamulay ngong lada kayin jong iba siris kong kumne kusur kinamulay kan sitom nganyi banginile bagi wara justice yak yung siya paniap jong ba siris urang ba siyang ubayalam bakla kung kita ki-statement hapo ke media but hadian tansifang kawan ni ka clarification na iba agri yalang bakla uta ya kipat ba reda kayang jongi gayin nyim simong kunta kaba kunta bakla mo piran bandang kita mulai pihak bandang hila baklahi kamut pinut ba pembik ya kipat ba ang taumbi su kajuk mendai kelakut kajuk mendai kelalik bat ngam sungkun tho ya kirang ba senang berkot ndai ngaong ko kirang ba senang kat nyau terik pilai rai lang gawai kasur bat pilai keren hakam media bagi yang teli terik perikala jumut balai balai laisen perabang laisen superstar balai kamdan kejing bat salendat kamdan kejing semua salendat Rai tuwa tangi kata ke bawang dalal Rai kikam snap ya ke bang keren hakapor bang pengkut noong ko kirang basyong yan bat ya kanang ram ke bapalay-kalay
wat mulai ke pre wat pre larai ramba hakmat ke komiti dong lang UMLA MDC larai sai ya ke resolution haka kanyau terek kat pra kat kendai arpo terek pekala kita gini ramba bersisa ni kedorbar siang pemuri dan yang teli baik hak prinsipal bakan orang bangyang habang larai nilai rangba nilai kena nilai minta kelal saya bagna keren saya ya kesur tinang mulai longkat bab hidang ya hakalanti ke bahok hakalanti ke bersida nindar rengkat batri haka kreat mat ke bapursa kreat mga Pidrai bersiap tang yo tung shop jengaro. Nian hamne om day nakadaw bang ikwa Sherman. Om day nakadaw bang ikwa advisor to the chief minister. Nian nagabunta ka lang bay jong kari magajay punrew. Bakum kini kiai tumbitso panwanja hatabriw yotan. Natip ha yakaan ngaladan police department natip ha namun kerani kiai ini nomor ya barokai ya ka tim kajang ngadap keran ya ka yin kesam jong iba series ngadap keran but ni pendrai fi ba ngide beliau ya kajang besar ke bahok kajang besar ke bahok kadewan ha kayen kesam jong iba series ngasusun ya ke sorkar baka pengut bisa moong bak dan bok pengut bisa beli training komando ladang mas ladang ki buat hapok kosil ladang ki camouflage ladang ki bulletproof tang dai tari bat lahap tin tang dan le karate nang tang punya fight ya ka on am combat ke biong ketien pareng le bahe ki pulet tang haslong kan hiet ya kinang de kwa mas ka chong dai pundang mas ya cetai bu pundai ke sini bendian tasni ke sini bendian ke kedai lasai apa lagi seperti dalam risanyo pada baik ngalong ipi kami kedai ke do or die fight kejongi kinang mulai kumala keren barok si kata ngalada barok kirang basnang kipai perdet ki iono ayat kisama sidang inti nak beta kejung untuk jumlah mereka orang basnang beri ke komiti senang menang iono Yang akan rem mistik yang kejong ke prinsipal basisian bagi lerai menilai rangba ladangi im menuyap lang nyindai bangsa triet nyindai bangsa pendek Kiban kita kiban sorry nga ada ulit ka mas hakanya kay insiden kaya kipersang pagbulang kipan rumah nomor balay nganyo ya kajiro anong chief minister bala dong lada melak ban neutralize si kini kajingki kamut kapam share is I boga government MDA natakadaw nga sa sisiyan pat turang ba siyang budang kajingkit kaya na banta kalaway yung kikon sama ng kuwa ba kani kakulings kani kajing sapanyap kanja iway hadian iway para naging kaya banta kanja piyang sa sisiyan mo wada kani kasokar kasun hanino kan eliminate baik kan eliminate lari kan penjak kerteng baik
Ninkwa bakini kinja haki pur bakisi banangan yagi kun sama juni. Enough is enough. Kakut. Bat mata kadai pari jong ko ke sarkar. Ko ke sarkar ngabong sarkar padang sarkar berjabron. Ke sarkar kemengalam punya bro. Ladang gay berkata ke sarkar kemudian bersuspend iki besar. Ladang gay mengaw Home Minister immediately dengan suspend. Immediately that will suspend, but mulai tanpa suspend, mereka kini punya beliau, mereka bengat hak section 302, not 304. We demand, but Islam kasar kini mulai, terap, kasar kini mulai, nangis sekat, kena safiang, but kena sawa kalian keberi unyotrap, but kumbaoi barat ninang kungkre ya kejayaki kebejur lada ka sarkar ka sabkuman bat kanpai kepor kebangin hapan dawa ya ki life on reward ki amalia jungiru lada prima balai step down prima balai na mentakari ki jai penriu step down gracefully akan baik ka re-election baik ba ang sajid hangta bat kumulaong balada kisap kuman how arjar arfulai man ke election min kre ke peleng musuh sabun kabang yang kini situ ini kami lagi ni kikentian pai ba bro saya sisian pat kami kalang ke jumpisai nak kalang juga ya ke tahun berbar bahwa lumbu dak muai pat wat num tau dak muai pat ngai ngaongi pila dak fikui ke jinglong fikui ke musim lang ba sinong bro hidang garang ka nangrum ba ka responsibility bantit ya ke sinong tau kari bijai bedri ke don kan pi bat ki samla mata kidan kan pi wan sekmat singini trelang wan kisamla mata kidan kan ke jingarap ke pi aman lagi bika kilang kini kinarap lagi ni kisamla mapi kisamla rap kinarap lagi ni kisamla kini kisamla bara mata kidan kan ni guidance kidan kam ya ke jenis lok kidan kam ya ke jemputan pi ke kirang ba kidan kam ya kirang ba senang berfair akan ke puar ke benta tet ya ke jenis fair jemut tet ya ke jenis abor tet ya ke jenis aburam keburam kan sawan nawai wat lingkwa aburam nawai ubay utip kamba kumlo ban reward ya ubay bahak bat kumlo ban penrem ya ubay bersang ban top ban syukur ban penduit pada nak betajing betul simet siajar no ubay berpulang ini baru